Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabalimanen aparang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayot istorya Anapol 1. Advance kano. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Agudong tayo nga rod, nanang. Aywan anak. Masapol amadalusan ti aglawlaw kanti unag ti poneraria. Nakaruruot itiayan, nagsamukan. Naibagak mo ten kan Doming. Barang no adatay officer of the day kanong. Alang nga road tanay. Ni tatang mo, nagpailay, taanda ka no appointment na kinimayor. Wan Nakamamak ngamin kaglawlaw ti ponirarian. Abakan taanda pa'y ulag ijayak karasaan mo no kubran. Iso nga rod. Nala, uray awan ti kagawad nga ude no adalakat ti barangay sekretary. Ay katuan ah. Sige nga rod, nanang. Kastalatan ti aramidan tayaw. Anyamat ten. Apay nga dapan ni ka diti ponirarya. Medyo nangato ti clearance ti bobeda manipod iti swelo. Kunak no iti lang aglawlaw ti madalusan. Tanakasamsamukan. Uray gayam diti unag. Sakit nasipngat no sana may switch dagiti silaw. Sa awan pala ti matatao nito eh. Dahil tanga tatiga po na, nga nagapon na paniki. Nabayag mat kami basit. Sana na-open na ito, gapo iti pandemya. Kunak no saan dan alokatan pa eh. Uno ituloy ti operation ti No Tears Funeral Homes. Madya. Masapo lang mapapanaw na kita. Pagang siginda ti chapel, nagtultuloy adita ti pagapunan da. Ay, sumapulak man iti mabalin ko apang durudur kada kita paniki. Dita, talikod ti ponirarya. Oh. Asti gayam dito likod ti ponirarya. Adaan narukbo sa kayo dita. Ken adda bayog iti akin suli apaset ti solar. Nasamek.
Amang ano agumok nga ulag dita no di matpadalusan. Dumeng! Ayan mong! Ah, Rosa, kaslada ka butang na. Anda ak dito likod Rosa. Agsubli ako nita unag. Dumeng! Ayan mo! Agsubli ako nita unag. Umaya kaon. No kasta, malukatan manen ti punerari ayaw kakasupeng. Ay, wen kaka. Sipo di awan malamayan amatay ga po iti kupid. Tano saan ngamin ang mapuuran ti matay, maitabon adagos. Inserami pa ilaang Talaga alugi amin a negosyo ide. Malaksid kadagiti negosyo amakan. Isong arod. Uray kaskasa no. At damat tan dagiti naglukat sa bali a negosyo. Aywan nga arod kaka. Kat bareng agsubli tayo matlaang iti normal iti mabiit. Ngam kunada mo, medyo mabayag basi sa tay makasubli iti normal. Taaging ka ita, adda pala dagiti kasaw. Ang saanan na kasi di Wen metkit di Ah? Oo na dita customer abang kaya ko namon Rosa. One mat. Waiting to'y po nirariyata yun kadagiti mayag ama masayag. Anyamot nga, iti pangawis yo kanag iti agminatay. Tapno dito iti pangyaganda iti minatay da. Kuna ni nanang, ada package deal. Katawan pa'y tinakita ka po nirariya, nag-offer iti kasjay. Anya nga dito nga offer. Made to order alungon, Dom. Ama aramid ti anyaman akid dawan, ti mailungon. Agpapanti akin minatay, iti mailungon. Ad-adda adag iti senior citizens, ti pakaipayan day nga offer, Dom. Adda kasta nga offer yo. Ay, adda nga tamot mayat, iti kasta package deal. Padasan tayo, Specialty presyo na. Naidumdumang rod ano kasta. Agasam ta made to order. Wen, kas kumano kayat na tinakadap pa? Wano kas labar ko? Iso ti aramidan tayo. Anya? Wen, Dom, saan lang nga dayta? No kayat dada tayo matan ti mga ramid iti pansyon, o dida tayo pa yan. At damat dagiti tao tayo. Mayat Anya pa? Ada pa yan libre a video ti last night. Wano saan? Adag kanta. Uso raytan. Kasla libre, maalamot lang iti serbisyo. Naka-incorporate ijayan. Mayat. Hanggang para kadagiti lang adda mabalin na dayta. Mabalin lata kadagiti makuna agagangay laang. Tay basar tayo iti kasasaad ti biyag, dagiti nagminatay. Naka-wheelchair ti bakat ngayon di saag ta iti kotse. Ta medyo nataangan mo tan nga lalaki. Umaydan dito po ni Raya. Ay, naimbag nga oras yun dito'y no more tears funeral, Holmes. Ay, kastamat kada kayo, ama. Ay, sabaw. Makabubog samot na ito yan. Ay, anya ti maipaimi kada kayo, ama. Matay ako. Anyaman nga oras manipod. Ita, iso nagpaituludak dito'y ta agor nerak itilungan. Kapsat. Ay, nasaysaya at siguro no si Kanti Agsaw. Mabanog nga Agsaw niya. Saan mo ang sasauday ta?
Ay, day, marigregatan kayo ngamin nga agsasao. So, Saan? ay, Sana makasauday ta. anya? Apay, asan ang makasao, ama? Kabsat. Sana makasao ta. Nabukbok na gitingipon na. Anya? Agsaksakit tingipan na. Basta, sana mabalin nga agsa. Kasta order ko. Ni, apay nga, ama. Kaya't mo nga ron, ang matalimudaw kan di ta nagtakdaram. Kan magsatanak matandito'y dipilin. Tugaw ka. Anya? Makapatalimudan sa una? Makapatay ti ipugaw na. Anya? Sige, Garod. Sige. Ipagayon ti gagarayo. Dumgaga. Anya, mabalin data nga order ko. Asap data nga order ko. Takas tay, kinunakan. Anyaman nga oras, manipod ita. Magsatana ako. Ako rin sandagiti sa kakan. Ang dipaataw na. Maawat akon. Isumot lagayam asinan cross ti order yu alungon yaw. Pati kayat yu aposisyon inton maimasayag kayaw. Kat sigurado niyo, maraming adagos. Yung order ko, remember, anytime, manipod ita, nga huras kat, agita akong, apo, ala na ka din. Ama, agawid kayo pa nga rod. Tani, diyak pa'y naibilin. Idiyanak ko, nuan yan tuti, taduma maarami. Indun maimasaya. Gakon! Wala! Bulta mo to'y wheelchair ko. Matagtakan nga tandyay. Agurura at driver. Anya nga yan, boy. May sambot aging gat malim day ta cross alungaon ngay bagbagan ni Supeng. Aywan, chairman. Banbantayan naktay kapre para paasok no agampayag dagiti lamok dito'y ayan ko. Anya, kapre. Wan, chairman. Isa madiritsok ti agtrabaho. Saan kon nga isamira ti agsipsipat iti lamok. Nay, daw umay akapre dito eh. Di nakman lang gungin ang boy tapatuldulang ka. Adda ko naklangarudan, chairman. Umay agpayubyub dito'y. No amuna amalamuka. Dakkel titulong kanyak dahigay akapre. Assistant ko naman. Anya, oy. Saan man natilay bagbagam? Saan ka makilinlin no kuking ka? Di kay mamate, nga daw umay akapre dito'y. Saan man natilay bagbagam kunak man? Wen, chairman. Nagdaras tupay ti panang purmak kadagiti mid to order alungon. Anya. Wen, chairman. Kas iti daytoy akros alungon. Ordinaryo ti design ken tabas daytoy. Ket idi adda nagorder iti kastoy. Nagbiit binaliwan mi ti tabas na. Daytaket gaputa na siglat ti kapre nga assistant ko. Anya. Di ka man mat. Di nakulawain ta amangan no patiltilan ka ket ganabam. Ay sus, chairman.
Mamati kayo man kun saan. Talagang ad-assistant ko ang kapre dito'y punerarya. Nagawid kayo, May. Awan pa'y customerya, hindi punirarya. Awan pa'y dom. Ador uray may nag-order itilungon na. Saan pa'y mutlaan na tay? Ni, anya da ita? Diyan mismo nga akin lungon tinagurdar. Wan, made to order day jay. Maya na. Diyan akin lungon ti imay nagurdar. Kat made to order pa. Wan, kat amom no niya tay tsura tilungon na. Oh, anya nga ti tsura na. Cross alungon. Anya? Wandom, pada paalungon, tilungon dyan naka wheelchair nga intulod, ti umal amang idordoron iti wheelchair na. Amang ano imbabawi na ti order na na. Saan mo't nga ta? Ti dalakit din kay lalaan, dyan down na. Ay, amang ano saan pa'y anatay, dom. Siyempre, saan pa'y nga aglungon? Embag, tada kayon, Madam Sophia, Madam Rosa. Makita yo mo. Kaslagang anges nga abal-abalan. Na. Amboy. Talaga ka di asaan lat nang agsasao day tababayan nang itulod kan kwa na. Wen, kas idi may da nag-order itilungon. Nakamulagat latan. Okay. Saan na akayat asyap timang make-up kinkwana? Da kayo kano. Wun tas ibibiyag pa'y mutlang amin. Alangan mo't amik apa mon iti make up tinatay. Wine, si bibiyagak pa. Ang make-upan na kun. Kaya't ko makita ti rupak. May masaya ginton madamdama. Talaga ka di amatay kayon inton madamdam ha, ama? Wine, sigon iti stopwatch ni patay. Anya? Ay, dagayam stopwatch ni patay. Adda, kat mauruurasan ako. Wala na. May kapan ako. Tayo biti po lagi diyo iti subil ko. Nagkayam. Uy, Rosa. Ala, nasidapay ti pa nagdangag na. Wala na. Madamdama lang. Ay mangrugin ti countdown. Ala, ag-countdown kanon. Rugyan yun amik apan. Dayta, namik-apan iti ube, ti subil mo, sir, nalpasen. Nanang, pangking day takiday na. Putputod day takin kanawan. Ay, mabitla ang ama, ha? Silpak man day ito'y putputod nga ugad akid ay mau. Retats. Oh, dayta, na-retats sen, sir. Nan, tasarming, agsarang imingak man ta. Kita. Ay, sus Maria Josep. Rosa, ang mga ano pabaliwan natin ay siyado na. Kas na kami sa iro, tinamay antan di tamata na anak ko. Pagsarming talatan. Sige. Sige, agsarmigan, Rosa. Ato'y nanang. Ay, adaytan, sir. Mulagatan yon. To'y sarmeng. Andan iti sango ti rupayaw. Arap ko maapo. Ubi, madlang, ti kulor, ti subil ka. Uwan, ube. Puro ube ti maris ti lipstick nga impulagin binita subilyo. Makita. Tapno maatur ti kasla na
prito alunggan isa asubil ka. Aday ti batog ti rupa yun ti pagsarmingan, ama. Ala, agmulagot kayon. Tapno makita yun ti langayaw. Arak ko ba, apo? Ah! Rosa, ang bugsot sa Ay, agmulagat nanang. Huli ka! Apay, sir. Apay, ama. Apay. Oh, no! Oh, yes! Apay ay sir. Apay, ama. This is not me! Ay, Rosa, ikararag mo asapay ko matamang gustuan na make up na. Ay, Diyos ko. Muudi ko man asong up na. Tapno dinan pabaliwan ti make up na. Retouch! Ay, retouch ka no, nanang, retouch. Ay, sir, anya retats, anya ti maritats. Kita-kinay ko! Papus ko libay basan! Kasla, kalkal mo iti panagkita! Ay, wun. Don't worry, sir. Retats. Dahita pagugod, Rosa. Ay, oo, nanang. Sige, retats. Papus ko lang ti day na. Oh, retats. Ni, bangking nanang. Nagkawing iti ungto day tamay sakit ay na. Apay, ay. Nagkawang mo ti nagpaison ti bang bangir. Mabila. Pagkawang mo ti may satap na agparis agkawang. Dayta, dalpasan, sir. Ay, what, sir? Mayatad. Rosa po, kas nakita iti sa iro, Rosa. Nanang? Maday! Anya ti maday, sir. Anya ti maday? Kasalamat kikida ni Satanas! Chairman, Oh. doon sa malamayan nitan iti punirarya, mapantayo mat makilamay. Una. Pangbusat alamay day jay sipod na reopen ti punerarya ano Tears Funeral Homes kalpasan ti pandemya ti lasod ti duatawin. Una niya, damo ang malamayan. Sakit made to order pa iti lungon na. Wen nga rod. Pabuhinas da jay may masayag. Baring swerte kat adon ton ti mapan agpaimasayag ijay iti sumarunaw. Una, Ay, dumagastan ton iti flower shop. Tagumatang tamot iti corona. Oray isulat may sangput tamot ijay. una. Tama nga no sandan ang asikaso ti nagpaaramid iti corona compliment ti punirarya. Husto ka, Dumeng. Siyempre, makumikom da. Na. Las 4 matain. Mangrigiptan dito barangay hall. Mapantakit din ni punerarya. Ewan, Chairman. Awan siguro ti umaya ka barangayan. No, adaman, nintun bigatin No, saan lakit di nga emergency ti pakasapulan da iti gagaraan da dito Ala, isimpamon da kita sangsangwam dito lamisan mo ta mangrigipan ti opisina. Areglado, Chairman. Nay, ayan ti malamayan. Apay, ayan nga ti malamayan ang boy. Nay, idisok dito yun to'y corona. Sige. Agda pa ila ijay morgue, chairman. Kagawad. Madama pa ila ang ti make up. Kasta? Katay na aya. Maruray pa ila kanumot ti countdown. Anya. Countdown? Anya countdown. Countdown ti panagbugsot na, Yay. chairman. Nay, kasano reta? Si bibiyag pa, nganyag da ditaw. Wen kagawad dumeng. Yay. Kita nyo nga ro dagitin sangpat mi a corona kanang iti sabsabong ta isimpayon. Umay ka duming. Mapantaman ijay morgue. Wala tang. No may simpayro kitan. Umay kayo ito na iji morgue. Tamangan no mabalin to na mayag dito iji malamayan. Wen kagawad.
kami na. Yan lapan na kaipanda na maisimpa iti chapel. Imbag may kayo tatang. Dom, Siyempre, amuming at damat la customer yun. Kun pangpusat pa'y. May kami at pabuinas kami mo na makilamay. Ah, Basta, hindi kita palabras. Ipandakaw ni Chapel. ay, Nagsaumat, di ba? nagsaw ti bangkay. Si Bibi Agpay. Sana pa nagsata. What? Diyos naman ang asay. Ay, Si bibiyag pa nga inlungon yun. special request, Dom. Kastamot dita made to order alungon na. Wan, di kay ka di makikigtot. Saan kayo na mas daaw? Rosa, awaga mo hindi ta cellphone mo da amboy, ta umaydan ditoy, ha? Bagkaten tayo nga ipan diti chapel, da ito'y nakalungon. Ay, Mapasungad ako ni Patay. Yay. Ipanda na kauna kayo. ay, ha, Ay, matayak matlayan. Tatang, anya. datan sama ti inururay ni Patay. Ay, naiturog ko talaga ni di chapel. Ha? Nagsublay na kita'y panikay. Ditan papagayam tinaggibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.